O te whiawhia toi whawhelo I atu lau whaafonga le nei tai au alo maia o tala lau Radio Samoa. Ua Lapatai e leoleo le mamalo le atunu e tusa ma sauniga o le Maliu o se tasi o sui o le kegi le e whaia I le so. O le Lapatai ngā leoleo wa whailo mai ai sauniga o le Maliu. O Taranaki Fuimaono sui o le Headhunters. Le ana Maliu le whai unga o le vaiaso wa sola a o iai I lalo wa ai ngā leoleo. O sauniga nei le so na whailo mai ai leoleo ana po. O le ato a tele sui o kengi feoai solo I le tele o vaenga o I Aukilani. Ai mai le whai pulo le National, Simeon Brown, le ele I mamao atu na fola I se tasi o sui o kengi lo na fasi o tia. E le tatau I leoleo na Lapatai I a fua tangata lau tele, ai tatau na Lapatai kengi e tusa ma sauniga o le Maliu I le so. Ua sa wai fo I male awa Brown I le minista o leoleo Porto Williams, I le tatau na wha o popo o leoleo I lunga o awala, ona o le wha tupula I o mata uputa uai kengi. E se mai ia Brown na wha ali ai fo I male lefia fio Nicole McKee o le Act, e le tatau fua na fefefe tata Niu Sila e feoai I so o se mea e mana na o iai e au noa male mafau I whai ngā kengi ai mai leoleo o lo o lātou mata I tuina sauniga o lea Maliu I le so. E le o aafia le feoai Saoloto a Niu Sila ma New South Wales e ui I le tā ua mai o cases e tolu le community a Sini au se Silia. O le unga leo le fono o le soifua maloloina na whailoa mai ai o lo maua lalo le tūlanga ono la matio o Niu Sila mai nei cases. Tu whaatasia talo tai au e tolu cases whaamaonia whaamawina a o loo sue pele case lo na wha o loo masalomia. O loo toi wheso o tae atu nei sui o le soifua maloloina I pase se whaimalanga mai Sini tau nui Niu Sila, talo mai le aso sfuru malitasi o Juni. E ono suia le nei Saolotonga a o mata I tuai pele tūlanga o loo iai Sini ma le aafia o lona community. Ta ua mai le Maliu o se tamai se tasi o mall whaatau I Kalaiesetete. O le ua Maliu na soa le taavale le kapaka le Bush Inn Mall ma I reporti o le ata ma 5 tausanga na soa le taavale a o ia whaamamai na I tali vai o le fale. Mo le mau o le Herald na mamao le tino o le ua Maliu I lalo le taavale na ia soaina ma o le taimi lava na ave esea mai ai muli ai whaamaonia e leoleo wa umalo na soifua. I reporti a leoleo o lea ta ma na whaafai ngā luenga I le mall, ma ele I loa ele ave taavale o le SUV lea ele ngata na ia soaina aina toe oso I lunga. A o whaaua waiso e so e ngā leoleo lo ngā lulo e fo I le vai ngā le work safe e so e tūlanga tau saunga le mu I lea whale whai ngā luenga. E ono o atu le masino au kuso wa saule isi vai la aulo na lua e wha o ngā motu wingo le COVID-19 a Niu Sila. O le Pfizer leolo ave I le wha mua ma le wha atua tuanga o le malo e pe o na saunor tamai tai pāle mia Jacinda Ardern, ma e ui o leo o lava le sapalai o tui o le Pfizer e so o ai Niu Sila. E le o nofo le malo e ale le saini o malienga e au mai pea le isi oka o tui. O le tui a le Johnson ma le Johnson le ana mua I oe I ai Niu Sila, a tono o le vai aso fou po o na tua atu fo I o le afa a mauti no mai ai, ma afa I loa e talia o lo na winga e ono tau nuu mai ia au kuso. O le Johnson ma le Johnson o le tasile neo malienga e wha na sainia e Niu Sila, le ana whaia ona ele I manino po o ai o nei kamupani e vave o na tali mai ia Niu Sila malana oka e 5 miliona. O le vaila aule nei a le Johnson ma le Johnson e na o le tasi le tui, whaatusa I tui e lua le Pfizer le o loo whaonga ina I le taimi nei. Tala muli, Silia ma le tolus fultasi miliona totogi o kapaka na totogi ina e ainga o e taafia I falemai I Aukilani whaapea tangata whai ngā luenga. O whaamaumaunga nei o tupe whaalu e paka I taavale I totono o le tolu tausanga tāluai. A o sila ipu lenga o falemai I Aukilani o se awala e mawai se isi ala ngā tupe. E le o tutusa ma au nanga tau soifua maloloi na tusa ma reporti a Heather Simpson. Tu mai fo ile pule Silia o falemai o fatunga o Michael Campbell o se whaafita auli o loo aafia I le atunu atoa. Ma o le toatelo I la toa aafia o e mau la lalo ta mau ainga. Whaatusa fo e Campbell le toatelo ngase anga I atu ono aafianga o fatunga o. Le eo atu whaatoru I le vaiaso ma o le toatele lava e totongi le 5 tala mo kapaka. Atu umai loa le tausanga atoa. Walata I le tolu afe tala. E whaapea fo ele manatu o nisi anga I atu mo tonga fitinga o le kānesa, ma ele ngata la o le tutongi, a o le paso e su e se kapaka. A e tali mai le suir pulenga o le falemai Justin White, o nei tupe maua mai kapaka, o loo to e whaalu au ngā. Ele ngata o le whaalele o kapaka. Tutongi le Wilson Parking, le e ngafa ma le whai o tutongi o pakanga, a e whaapea le au inivesi po o investors. Tala nal tai au, manuia nei aso.